graduate awie na wo mo de wo certificate akɔkyerɛ na no na sompa kase boy en central ceremony no no mo de aba awie na ensuo no nso bua faso ama afede atre ama ba ekwanim wo mo emergency wo mu twa na ensuo twiye na twedi ampo nyankopɔn na di Ghana ho afofie edi adesuafo ho afofie ma Ghana National Fire Service dumje adwuma no ebochi ene trada kopie ho ema Ghana Police Service and Ambulance Service wo mo nso ede swift kra ekopie hon ten ekwohwe ye ma passenger fo aduosia miensa enipa yetimi yi wo mu nyina si ya obia entimi emfra nanso ye yi wo mu pie a obia empra de nanso ayem hihie beto wo mo so no na nya asem hwa na no ena sompa kasebo ye ne fire officer ADO1 ebereza ama awo no ne di rescue team nanim anaso mo kwaje edom yi wodi wo manim na wodi nsem bi tudwa ema wo bo team na ba so se Ghana Fire Service fo yedam wasio wodi enkato na bro na passenger fo aduosia miensa desuafo a wo ma graduate awi wo mani agye ema pemfo wo mo no fo ene nkwadan ko mo etoy enam se dumje adwuma no kopie ho ntemnti wo mutimi siesie ema passenger fo ni nyina nyo mutiri didi mu sei ena yen central ni Eric Anan ene fire officer ADO1 Ebenezer ama ekasa ye wode eto sompa kasebo enim na VIP car akɔhye bamboo no isna atwene ma akɔhye hɔ nti ye hwɛ na nkɔfo 63 na wɔ car no ba yɛtumi arrest wɔn nyinaa na wɔn a wɔ other side a wɔretwa akɔfo so wɔn so etumi ayi but menye wɔn akɔkasa na akyɛ wɔn dɛ the way ansunre yɛ no mo bia antwemi biom maka bia antwemi biom nti ye lay the information ma MC ni rep ma aka kyɛ ne dɛ ɔma police wɔn bra na wɔn bɛyɛ mob control na wɔn konsi kwan no na wɔn yi nti wɔn akyɛ dɛ there is an access route for and no kwan no na wɔn yi kwan no wɔn fanto and no kwan no na car bia ɔrebɛbia no wɔn use and no kwan no na wɔn fanko we fire officer AD01 Ebenezer ama ena ne sompa kase bon central ni Erika na wosi anem e won mfimfin mantem twetwe nkoma a wono eda na die si yeso mo kase nsuo no se de esi yiri mo obi ankotwa ene se nkrofo ekotwa ya nkanye nyame a enka passenger fo aduosia miensa 63 enka de wo haw ene mogyahyiegu ene baaye na wo mo munyo mo tididi mu na passenger fo no nso kire mu ebro mu se nsuo no de wo mo ekono sani eye wo mo e wo makomam wo ma dwirim wo mo ntini mu ene wo mo ni paduam ne wo ma tenkam fire service for na dey ahoma no so da aka ni mu tine be ya ebejina enti kwa ye fa so bie ya ne se fire service for no jira nsuo ni nya izi o mu jira nsuo ni enti o mu kan se abata ni nyina fa wo mo ma ni camera enti o mu ji nkwara ni nyina asa ahoma nu nkra no bo mo bo na mo asa ahoma ni na mo di nkwara ni nyina atwa su kase no enti afa mo ji nkwara ni we na mo kan se ema no mo sha ase emra enti ema no ne di nkan pie ye usia fire service on jina bus no ano ho pe enti se ne aso mfinfin sei den so no kwa de wo kɔ enti omu so wu musa no mu de wa ma the other person to the next person no mu so wu mu sa every 10 minutes kwa so na wa twansuo na wie aba kwan a eye pete ndi pa fo France aba enti omu tu ye wan ye ni pa 63 ana ye gu bus ni na so that from fire service for no why pa na yo mu ya we sorry anka ye mu kwa ba ko pie ya no ano so mo na we passenger for na ekase o se Ghana Fire Service for e dia homa be so ka anim yesi mo mukuta nkoda nketo mo mfa nkoda ne mra adwuma so ne adwuma te wo mo yeye eno nanam so e mo munya wo mutiri edidi mu na saade yi ena ensem bebre aba ho manfo di ho nkomo na de enne so mpakase boy e pese ka e ye kan kwanhia a esi e wo ya kwan so ye kwa homa no so ne ne PR Roma National Road Safety Authority ma me pe owusu satekla ye ne na twetwe nkomo e de afa sansemi hu fi se enye nyame na ye yadom anka asemo ye betie no na enye asem keto na statistics nso a apie no ano ehye afin ko a first quarter no de asie no ahomete mame mema ajo eba sompa kasebo hot bite so we do so many aba ye dan se waje esu enumre yi da mo asese mo aton sa afre me so yo mame pel ade ba ko a ha dwene nhwehwemu aba eche se ye si 2025 yinkwan mu no kan kwanhia asi nipa ahwere wo mon kwan ya hanson
aduonum mmienu 752 lives and ye lose wo de to 2024 no ho a na chese apagya be 23.5% nipa ewuo we yama ye mahye kakra ede na de we aba Yo, me da say tia fo ahwefo tia wan kasa so e studio. Asam dey asefo me ya yofo ye ye to me nka because ye share asenso de nyina ye de tese e kwan so jojo kuntebuo na ni nyina ri akosoro ye fa ne say cars dodo a enya akwansia dodo a ya report nkofo dodo e prepare ane won aka abobo won wo kwan so anase wonam kwan ho aka abo ni nyina afide ya ntia sempante ehu akoso na de ye hu no so se nipa bebrebe hu ana wo bepra wo akwansiemu a na enam nyema mienu pa so alo ni meka center ewo ehyen ni mu ana ehyen mienu a ebo mpu ni mpu no mu a akwansia ne siye afesu mpu akwansia so manipa ewu pa ena ye friend say nti kesi anu ye hu say akwamika center ene wrongful overtaking esa say enye say Ghana kwan ni nyina bebre na ye single lane it is a wopentem apobi ho na wo ye say wo yi afa ho a because say ye single lane no de odi wo eno so eba wo direction wo be hu awuni wuti a na woni no akopo mpu ni mpu enti no emrika test se adoso ewo akwan so na overtaking no so because cars na dog no mu cars so nti no omu enim papa calculation nya papa nti oyi fa ho anafofo ni nesia anu nti no wuo mu adoso no Minim se National Road Safety Authority bobo dawuro amodawu no education no ena muhyimu kena se be ye omanfo ani ebeda ho nanso ase mo education ni nyina achi no still na asodin e wo ye kwan so se de wo kan over speed mirikatente ene aden hihye ya yenni so e kwan so jojo mra no ase still na driver for nti so dogo bi enu abe eye amoni transport organizations no e ka bom eye adwuma wasa kwan so Papa cho me da say ye juma die no sa wonne ata stakeholders an kambo mu ajuma die no enko anye juma eti anye transport owners and as transport operators pe ene ye ni omu ekambo mu ye ni all other related road safety agencies are omu wo duty e wo kwan so they say engineers they say police they say NGOs, the media, one casampo winning. Media, you know, na kabom, edi juma, kwano so. Enti you know, mungia fancy share, enti upasha. Akwesiana kasankasano, commercial drivers, akwesiano, akofom. Commercial drivers, akwesiana, akofom. Private drivers, you know, what so. Now, so akwesiana say, uwoni ba. Because commercial drivers, you know, fan the padubu nintino. Nani paduduo na ewu of commercial drivers to because commercial drivers they one day time you to make picture or their friend outrage but private drivers na ya ni omu data enti say yan kwa sorry them and say bibia you me share omu enti ye hu say weekends no omu akwesi na ya wo soro but ba ko commercial driver benya no nani paduduo na ewu enti collaboration there you collaborate pa but say ade wo mu ni say e say ye tie nipa kwose kwanso kotakota na kwaso jojoju medie ya ye threat ya ye health and security threat wo ye memu it is policy makers ye transe na obi wuri 13 14 na reporting kwa na ya nhwe amfa sika nhwe policy making interventions any projects mo a ye be hunu na nkofo ewu nu e be ba obave take yare bia ewo ye man Ghana mu nti ese policy makers pa ye ni pa ko na ye friend say guidelines na ye de ba no ye man enforcement mu ye gen ye man say ye technology police be gina o man no le fa na man ni na say ye the thing of the past na ye ni brain na ye big cameras titi ho ni ye ti ni pa check no na ye punish o mu sene ye be ya nipa na mfa no to a
waya hwe yi esan se wo hye bebia akwanhyia ni sipa na ekwan na ye papa na ya mark so na se ne ye ho na akwanhyia ni sia ni pewu esan se ho na overtaking ni speed na koso mo but se na ka akwanhyia po besina bumper to bumper obi abobi etu na obi emprapo enokra ye be fa ne sa ba bebia kwan ne ye no na speed ni overtaking ene de keka ho no mu ni pewu mo it is a policy makers you try ni ekoshe road safety intervention pa ahun fefel de medi twato no de ye free asena dubiase wo asen south district hs nsuo toy pa ama graduate ya no mu free University of Education Winneba emu enkwade wo mu nursing mothers pregnant women man mema wo mu gumu nsuo to na ye river chino na wo mu ye o madwi se nko mu betwa ena ensuo no fa wo mu ankade wo mu ko Ghana Fire Service ena di mirika ko pie hode ahoma bi ekoso ka ni mu tweye echas yi ya na yetie ya nipa 63 anu wo mu no enyo mu tididi mu fise nko ma nu ho ntem de a enke hu ane se sa nipa 63 no na nka wo mu ekwa no ade ba ko no se ensuo to a driving no emsa driver for bebre ni nimdie wo ensuo to akwan fa so ka ehyen no efse ebi na nka eba ba besie kakra be na obeka de afa ho ne de awie yo me da se enu nti na sense to bredu ana road safety ye the press release abane ye de acherechere bia na ye de kaka ye ho ye de radio se radio boa ye ma fire service for ebedu hontem enti ma fa kwanya so achere se sakwesia esia fire service for na ye for e se wo ye kra won kane ansa police kra ba because omo na omo woni dia ye bi nipa every akonsiemu enti ye nyina ye fa che ye tirimu na ade wo mu ni se insio to ade bia ye kan na release any education se insio to no se insio to do a park o kan no wo safe place baby e wo be poto baby e ho ye clear die bi na se ye wo se dia so to ebubu dia e to free from etu tira baby e ye be poto e ho ye clear because to the bia wo di baby a monkey bi wo di baby a mune bi wo di baby a hono afọ eti manya na fa nsuo mu paake emu na tenepie hu wi na wakọ ye better say program awo ko no wonko kra think wo be kwa wonko du a won ba wi ase mu bio eti ye be stress nsuo to a adama for mu paake mu cars wo sana car no ni windscreen ni mirrors enye papa me pato just park o parking na so no tia na wa sa ato ye wo a lot of education ye wo yo ene ekwan so ko ho eti enhye no ye the press release no from baba because ni nyina no ya asem foforo amaye ye the radio prepare omunya won ti edidi mu yo where the pen na me se me mo akonsome fa we ntwato se de wo kan education de mudi mutintiman eba enchekere ene adesua sika mu hia ai be boa mo be empower mo be hyem den amama ye adwuma no ya na ban supply funds na mu hia fi se mo services hu hia pa National Road Safety Commission mo na mo be kokomia mo ne passenger for commercial drivers ene o mo ka private ni ba bia schools mu ensore ni ade ene ma mu hia be ma sa de no akoso no aban ma mo nsaka yo mo ka to wo ti bia ye tama ya didi adwuma na aban ankasa DOT de wo ho ansa nduma bi ti say insurance commission any DVL so wo kakra omo de manye omo de no etumi ba aban de no tu de bia na kwota ise say wo je no na akokem kwota ise say wo je na akokem iti e ho ye say wo nya be 4 quarters no akonya be 2 and 1 enti no ye be stress senia health issues are important ye hwemo omo fans and ye be stress donors donor funding so ehun be hia na ye ntumi emfa hye ye dwumanum senia quarters bi wo wa ye nya no omo adusika de omo eta e de maye na ye dan this aban so asese o say cap
captain no we free ho e be boa pa but yen hwe say first quarter ye January to March yen from brand yen fendi duma the March to June na ye di duma but yen say wo be hu say first quarter January to March na come be July since 6 months na aka hona na be di duma no ye be ye say nti yes na say na wo di kaka no campaign education and shut down course dey say yeko interventions ayaya no kura be boa no wo be say ye ntumi wie ne enti sense an road safety no ye hia more funding a ebetumi puti ahye ye interventions ni nemu sani sense an kura no wo be say ya cancel in our policy no sakwesiesi na nipa mienu miensa ewu pese ye friend say investigation ni hu the root cause ni ye che sani ye be ye policy to ye friend say ebe tsanya memu iti enu na ye koye bia ye di advocacy for dualization aba say ye want dualize roads wo baby but say akwasika ko na kokoye road accident investigation enya policy down kra ye de be ye ejuma no kra etu de be ntumi nyesa se kan eni ho ti ye be sele for wo video is say policy makers politicians any government here e be sele omo ma road safety intervention funds no enba anu sani omo kanu sani be ya ye dwumade ye be se mu kena na de wubo na kosoro sani be ya ye be kaka ye ho na interventions say aba globally no yeso ye bi be bagana na ye nkoye manual way na half the driver do kan say kwan nye we nye na ne amanyina atoba ha na yes also ye be to me job na one enforcement munu you bet me esia no esan say nipa e naturally indisciplined by enforcement strict enforcement wo wa oro we na uti no ya obi a be hia nyansa enforcement so disika ne nam te ye be sere omboa na ye to ye nyina ye nya adwuma na ye nyina ye ho toye eza za ko hia wa no ti say brag kwa be kasa wo de wo no akwese ni se wo bo ho ba obi bi stake kwa betumi ada affect o kwan no po betumi affect nto bia ye potential victim of road crash nti ye besere ye nyina ye mbo aye ho na akwese amfa ye anko ntem ensin se nya nyame ama ye se ye mbedi wasafi so mate obapa ye dance pi Yo, National Road Safety Authority PR Mami Pel Adusu Setekla ena ye no etwetwe enkomo no na ye be kwa homa no so nkomo ya ye die ya kwan so jojo enhyehe ye de be ye adwuma na kan kwanhia anu betimi abrase na wutu kwan na wokwa ubetimi ababedru na ubenya wonkwa yenya National Fire Service PRO DO2 Desmond Aka enwa homa no so ye ne nkokasa mfade esiye ewo asene dubiase ewo asen South District ene sene Ghana Fire Service ye adwuma ehu twa amani peduosia miensa enya wo monkwa DO2 memu akwabo mejo so minieba yo ye da sese from so yakwaje so yenso ye da se yo wada ruma de yatie ne se mo ye adwuma bi ma adisuafo ano ma graduate free University of Education Winneba campus what Central Region say we so Western North Region ka wo mo de banipa 63 ne gumu ka de nanka nso de wo mo koy na nso mutimi kopie ho de ahoma so ka nim yiyi nkwada ekowi ase nipa 63 ne mayi wo mo nyina ama wo mo anya wo mo ti edidim ti de kan no ye bo Ghana Fire Service abaso ye da se pa yo na emre bi uba ye na wo ma education kakra ka se enye janko na mudum no na bibi sei no mo ye hu adwuma pa ama mpa no na de asie no ama ye hu se eye no kuretrodro ede na wo beka ede wo befa konya so de educate o manfo fa nkwanhia asie wo akwan so ebra ensu ato enne mo adwuma anasema sede a ewo mu yo medasi bio na ye di kan no mafasa konya so achia wa uti fidie na chi na afi mechia wahwefo no watiefo nyina nso ama wadwo oba odum bia so ya DO2 we de meso ya na wo mo no so kakra mame yo okay bese me fasa kwen so na mechia wahwefo no watiefo nyina na oba odum bia so ya dwumadi ayedi no edoso na ni titiru pan so ye rescue and evacuation services
no se nipa ho aka na bi kra yakwante mponso akwanhie bi kra asi ananso mpo se edan kra agu na nipa ehihye mu a yasudie kese se yebekọ saa bia ye te saa na broni beka se yakoye search and rescue na kese ye kọ hwehwe won a won ho akem no na yehunu kwan pa yebefa so a yebegye won kwa ede free saa atọrẹ nkyem no anase ohawa aba enti eno de yeboye homoden na eba ne saa ya de hia yen pa especially say ya kwanhia say ye nsuyiri anase obi kura akoka bia ewo sorosoro anase ewo form anase underground tunnels bia na bibia etesa no de hia yen pa ne say won a obehu no won a obedin ka ehu kane no ye betre won pa say won frɛ yen tem amane bontem no boa ema yen so yetimi beduru won tem because in an emergency situation no every second count na che say sema anase second year no ya de ehu hia nti the more nipa no ho beka dwam na ontimi nyam frama pa enhome na ebia se de ahokyere ni sitie no se ekotoa so na echepe na je se nipa no nkwa no kwa ne se eko nti yekoduru ho a se ye kwan so akwanhia na ebia ye hyan bi mienu kura na abom ana se hyan bi kura na emuni na se de esi amoamoa esi afa no se nipa ho akadwam na wo se yi ni firi mu a de yeye kese pa ye frɛ no stabilization se ye beto to chok na ya hwɛ se car no anase hwan a amuni ato na amoa no movement foforo bia nkosi ewom se de be ya se nipa ne bi kra na spine ana ne kon ana ne kiri mrebo no ehoma na edemu no eho nkoka no na yetimi ya sa stabilization ye wie no na se movement foforo bia ntimi ma hwan mu a na ya ye de frɛ no space creation na just explication na what you twitwa na ye bie baby amoamoa no se de be ya be boa ye me nya kwan ewo nipa ne ho aka adwan mu no na yetimi ayi no na pepi no accident si a won a wota akoto so no e chan se wonimu ntete efa stabilization ene explication no na ho akohia se won de ekwan bie wo se wo fa so na wo twwe nipa no ebi kra by force se bia nipa no se ne na ya you nti bra wo twe no ebetumi aba se ne honam akwa ni bi kra timi eteto ka ni ebetumi nso so aba se nipa no kra nya ne nkwa no didi mu a esan se spinal injury no aye bebre no nti no ebi kra nipa no ne hoto no a ontimi nante enye te se obi anaka ne no na otimi nante koba ne no na kofa hawaba enu nti ne ye best se bibi saba won friend ntami ntimi mra yembe create space no yembe enye sa stabilization no na afi yenji nipa wo ho aka adwan mu no yemfa won yenji won kwa na yentitie mu nso no yetumi ye de friend no first aid said the baby kura na nipa no dadie bi atwa no moje pram no yetumi stop bleeding no afi nso se koba se ni do pemu ana ne kase mu kura ba bi abua yetumi ye de friend no fracture management said the be ya enko anase prano nkwaye kese na nko hadwen ebi wo kra na sabre ni mu no awaba anase wada no mu kra ye very chilled eno so ye was spine board name niema etete saa ye betumi nso so adi ni panato blanket ahodo a ye betumi di akata ni pano so se de be ya wo kra nye den enko ni panimu se koba se nipa no kra home no insisi su ye na wo se ye ma no ye friend no CPU no a eno nso so ye wontete wo ho a ye betimi e de ama saa nipa no se de be ya ne nkwa e betimi aye den ababa na afei ya transport no akọ the nearest health facility ama wakwakoje ayarehwe apart from that say ye nsuyiri nso so na aba ye wo portable pumps wo ho no mo a yetimi twi nsuo no free baby nsuo na kotai na afei nso ye wo rescue lines no nso yetimi de boa eyi nipa no free faako a nsuo no akotai no afei nso ye wo ladders atwede ahodo a yetimi kra de ye bridge yetimi baby as nipa no ewo no ontimi ntwa nsuo ne mma yetimi twe atwede no tententen na de be ya nipa no betimi kra de enya baby aso na watimi anante so ananse wawiawia wo so na yetimi age enipa no enkwa yesa o techniques ahodo bebre a
ye use such incident a boy ye pa ma yetumi gye akra anase won a won aka adwam no eno so enka so bi kura kofro telephone mask anase sa ECG ER4 mask ibia an homa 33,000 volts bi kura guso a eno so yetimi anyone kasa etimi hu balloons kura wo ade na se e ma ekoba sese nipa no kura no osi no ni yem kwase no kura na se bia or beto form a balloons no etimi serve as a shock and answer serve as an absorber or otimi beto so a emma etrebia enye den enkokoba and also ya countless number of rescues no Aboagye pa ma yetimi age enipa enkwa na me can say no after 2024 yen road traffic collision akwan so you can say accident ahodoa kan kwanhia no every January ebesi March kra no yetimi attend 132 chese no de wo frɛ yen eto yan nkra e ma yetimi koi said the na cars no mo